Hvaljeni Isus i Marija, poštovane gledateljice i gledatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje podcasta Merc instituta. Evo, nakon Betlehema i Zagreba, iznimno mi je zadovoljstvo što današnji podcast snimamo u mom rodnom Splitu. I posebno mi je zadovoljstvo što u studiju imam čovjeka koji mi je bio, možemo uvjetno reći, prva želja. Kad su mi ponudili ovu ulogu voditeljice ovog podcasta, bila sam vrlo skeptična prihvatiti ili ne, ali kada su mi rekli da bismo trebali ugostiti ljude koji se daju na najširim mogućim razinama, koji u svoje prvotno poslanje, svoje primarne poslove zapravo se otvaraju Gospodinu dijeleći svoje talente za opće dobro, pitala sam se tko bi to mogao biti. I prva osoba koja mi je pala na pamet je moj današnji gost. Za njega predstaviti bit će mi potrebno bar jedan podcast, pa ću nastaviti to sintetizirati u nešto kraću verziju. Za početak, primarni njegov identitet, kao i svih nas, ljubljeno Božje dijete. On je sin, on je brat, suprug, otac 4 djece, od kojih je jedno u nebu. On je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, isto tako glumac ostalih kazališnih grupa. On je glazbenik, frontman grupe Croatica, on je crtač, dakle likovni umjetnik, on je pjesnik, on je, usuđujem se reći, aktivist i ono kako ga ja najviše doživljavam, ako bi baš morala sintetizirati u jednu riječ, to bi bila radost. Ili kako Ujević kaže, kristalna kocka vedrine. Dragi moji, sa mnom je danas ovdje u splitskom studiju moj dragi prijatelj Pere Eranović. Šta kažeš na uvod? Ja se nadam da niko nije zaspao dok je ovo trajalo. Eutanazirali smo ove koji nisu izdržljivi. Znači sad nam ostaju samo ovi koji mogu podnijeti sve. Tako je, ovi sladokusi, što se kaže. Da, a nisu sladokusi, ovo je dosta bilo objektivno. Mogla sam ja i slađe. Činjenica je, ako ćete ispraviti, dakle, zbrajajući djecu našu na nebu, imamo ih 5, 2 ih je gore. Pa to je... Jer naša Magdalena, ova najmlađa, je počela kao blizanačka trudnoća. Pa vi ste onda stvarno ojačani i vojskom s neba. Jesmo, Bogu dragom hvala na svemu, na milostima, jesmo zaista, evo imamo zagovornike na nebu. To je zapravo fantastično, oboje imaju ime, je li? Pa evo, mislim, nekako smo, kad sam tek s Katarinom počeo zapravo, kad smo ušli u brak i prvi kad se spontane dogodio, nismo uopće znali zapravo, to jest ja nisam znao, ona mi je malo to otvorila oči i o svemu zapravo, cijela ta zapravo priča, niti smo znali, niti smo se odmah ni zapravo ni slažili sve to, morali smo proći i emotivno kroz sve to i da se imena daju i sve to, jer ipak je to identitet, jeli, to je živo Božje biće, dijete koje je jednostavno iz majčine utrobe vraćeno je odmah natrag gore gdje ih pripada, dakle i pošlo. Da, često ljudi prožive, to je sad kad si otvorio to kao temu, često ljudi se jako teško time mire i baš im bude problematično, ali zapravo je to jedna velika milost i za obitelj, ali i na kraju i za to dijete koje je spašeno, je li? Tako je, mislim, naravno, nije teško proći, ne možemo ni jednu ljudsku, niti tragediju, niti jedan takav događaj svest nekako niti na razinu trivije, pa jednostavno jer ljudski život nije broj samo, to je jedan Božji naum koji je ostvaren u vremenu. Međutim, kad daš smisao u vjeri cijelom tom hodu kroz jedan taj trnoviti put, onda zapravo vidiš, smiješiš se plodovima koji vrlo brzo krenu pristizati. To je zapravo ljepota svega toga, ali naravno zato treba biti otvorena i za tu otvorenost i to je milost, za koju treba moliti. Apsolutno. Evo, sad sam nabrojala dosta toga, ali to nije moja krivnja, ti si jednostavno mene opteretija da budem dosadna na startu. Znači, to je definitivno grijeh je tvoj. Ja sam samo isporučiteljica. Sad kad sam nekako navela sve to, zapravo stvarno ti uspijevaš sve svoje talente iznijeti to Kristovo blago, iznijeti na svjetlo dana. I to je poprilično meni osobno fascinantno, jer ljudi, posebno ljudi koji imaju jako puno talenata, često moraju neke žrtvovati. I evo, sad kad sam sve ovo navela, šta je ono što tebi je primarni identitet? Je li zapravo stvarno osjećaš da iz tog osjećaja ljubljenosti, da se ljubljeno Božje dijete kojem su baš po Gospodinu povjereni ti darovi, uspijevaš sve te uloge živjeti u nekoj ravnoteži, što je jako teško postići? Pa dobro, ja zapravo ne pravim nekakav, glamur od svoga posla, jer nas je to naš profesor Milan Štrljić odmah naučio. Vaš posao nije red carpet. Red carpet može jednom doći kao posljedica vaše djelatnosti, međutim vi ste primarno zanatlije čiji je rad izložen većem broju gledatelja.
Evo, to je to. I kad na taj način pristupamo, onda zapravo pojednostavljujemo zapravo sebi sve to, tu nekako našu radnu zbilju i radne okruženje i shvatimo da je zapravo taj element poštenja prema vlastitom poslu, dakle, jedan opći imperativ je da je to prvo ono što se od nas traži. Sad, ja se tu, Bogu dragom hvala, evo i snalazim i tu je obitelj, nakon što su djeca došla, naravno da nekako ispravnije, trezvenije vrednujem i promatram sam svoj poziv, dakle, smještam ga nekako u kontekst onoga, dakle, u kontekst rada putem kojega prehranjujem, kojim prehranjujem svoju obitelj i naravno da u svemu tome nastojim ispravno rasti, jer naravno pozvani smo ne stagnirati, nego nekako stremiti tim nebeskim visinama. I evo, u kontekstu toga nekako vjerujem da baš balansiram dobro i ne bi tu uopće spominjao, ne znam, ljudi kad kažu on se izgubio u svim tim ulogama. Nije, mislim, zapravo je vrlo stvar jednostavna. Moj posao u tom smislu, kada je uloga gotova, kada je gotovo djelo, predstava, film, tada to pripada publici i to je to. A onda me čeka me moja obitelj, čeka me moja glavna uloga, ova staleška. Dobro, da si ti morao pisati najavu, kako bi sebe predstavio? Ali da si nemoguće sebe gledati objektivno, ali evo. Pa ne znam, ja bi sebe... Ne bi bio ovako dosada. Sve bi to, pa nisi ti bila dosada, ti si taksativno sve to navela da ljudi znaju s kim imaju posla ovih narednih sati, nešto vremena, što je u redu. Međutim, pa ja sam kreativac, ja to volim tako reći. Ja bi to sve sažao evo, kao kreativac i zaista jesam kreativac, volim uvijek promišljati o tom stvaralaštvu. Jer kako kažu, mi smo u tom prvom udahnutom dahu Božijem, u nas je incipiran, ucijepljen je taj jedan modus stvaranja, stvaralački. Dakle, mi možemo, zna se ko ne može napraviti ništa novo. Ko može samo kopirati, izvrnuti, tako i koji samo izvrće. Međutim, mi smo pozvani na stvaranje. Zato je jako bitna ona priča o talentima i meni je nekako uvijek bilo u tom mom mladenaštvu, odnosno pogotovo to je u razdoblju fakultetske izobrazbe važno da zapravo shvatim kako i na koji način posložiti prioritete u svom životu, da se ne bi obistinila stara narodna 100 baba kila vodite ili da se ne bi dogodilo, znaš, od svega ništa. Dakle, postoje prioriteti nekakvi. Dakle, gluma kao moj poziv, kao moj zanat, to je nekako, ajmo reći, moj djelatnost broj 1, jel? Međutim, imam tu sreću i blagoslov da je ostala svoja, evo, nekako svoje u druge umjetničke jezike, to su i crtanje, evo, i pisanje, i glazba, da ih zapravo sam ih već tijekom svoje ranije faze kazališne djelatnosti mogao nekako kombinirati baš upravo u tu kazališnu stvarnost i u tu moju prvu djelatnost. Tako da sam nekako s vremenom, razvijajući sposobnost da si bolje organiziram zapravo vrijeme, uspija sam nekako posložiti sebi, ono što se kaže aršine, vrijeme i za crtanje, vrijeme i za pisanje, za skladanje i sve to je šteta. Ja zaista mislim da je grijeh i to me tako boli kad sretnem ljude koji su jako talentirani u bilo čemu, međutim slegnu ramenima, nisam ima neku podršku ili nisam ima vremena. Imaš vremena. Da, zapravo to dužnost, je li tako? Tako je, imaš vremena, dakle to se može, ne treba, mislim, nećeš, imaš smisla, imaš dar za crtanje, za to, pa ne moraš niko od tebe ne traži da ti, ne znam, na prvoj godini medicine otvoriš nekakav, mislim, ti kliniku, ili ako studiraš medicinu, ali znaš crtati, sad nemaš vremena za razvijanje, pa ne traži niko da otvoriš atelje. Točno, da. Možeš u slobodno vrijeme i kad čitaš i nešto, uvijek se to, postoji tu taj prostor nekakav. Tako da, evo, ja sam nekako uz Božju milost uspio nekako tu izbalansirati sve to skupa, da, evo, danas mogu reći da, evo, da njegujem te svoje talente, a i naravno, jako je važna i podrška bez koje ljudi i mogu, međutim, kad imaš nju, onda je nekako zori se taj blagoslov puno intenzivnije. A u kom si trenutku u djetinjstvu shvatio da će gluma imati taj dominantni forte? Jer kad imaš puno talenata, često se dogodi, znaš, kad djeca imaju više talenata ili dobri su u nekoliko sportova, onda se zna dogoditi da u toj, ajmo reći, lepezi ponude jako teško odabiru put. Moraš odabrati nešto što će biti tvoj, ajmo reći, primarni put. Kad si shvatio da želiš biti glumac? I što je bio trigger? Je li postojalo tako nešto? Pa kad sam vidio popis ozljeda koje sam pokupio u svakom sportu,
ozljedi sam uša, završio sam s nekom ozljedom. Mislim, malo sad to pojednostavljujem, iako je zaista uvijek gdje sam došao, dogodila se neka povreda koja je obeshrabrivši me zapravo bila dobar signal da to nije za mene, jer ti pred takvim povredama se ne smiješ obeshrabriti ako je to za tebe, jel? Međutim, ja sam stvarno u tim sportovima bio, pa poprilično mogu reći da sam bio zaista dobar. Međutim, šta je ovdje bila ozljeda, ne znam, sumnjali su na lumbalnu, neki lumbago, to je bilo u Portorožu u Sloveniji, igrali smo nogomet, bio sam za juniore na branci, na golu, ispucavanje penala bilo i padnem, obranim zadnji penal i ne digne se spoda. I unesu me kod dasku u autobus i njih 4 momčića se vraćaju iz Portoroža, side okolo, zbijeni negdje po skalama u autobusa, ja na zadnjem sidalu ko nekakav ratni ranjenik. I vozaj me i onda su tu mislili da lumbago, Bogu hvala, nije bilo premlad sam. Zato bila je neki živac, nešto je se povrijedilo. Na tenisu isto tako, skupljao sam loptice iza trenera, on zamahne reketom i rastopam jezik na 2. Ima sam račvast jezik 2-3 mjeseca, Bože mi oprosti. Ovo su neki ekskluzivni detalji. Ekskluzivni, rekao sam, nije ni to za mene. Tako da nekako i onda otkrijem u 5. razredu osnovne škole zapravo taj dramski studio u Gradskom kazalištu mladih, kako sam uvijek bio tip koji je volio. Je sam egomanijak, nemojmo se lagati. Svi ti koji krenu u glumu su zato što su ego im para nebo. Znači, to je u pozadinski šum. A volimo izaći na pozornicu, I nešto nume, evo mene, ja sam došao, nešto ću sad tu reći. Evo mene pošalji. Evo mene pošalje. I eto, to je zapravo, to nije, uvijek sam bio po tim priredbama i čitao u osnovnoj školi, ko će čitati, evo ja ću čitati. Ajde, Pere, pa evo imaš to, pa ja bi to. I tako je krenulo. I zapravo 2 godine prije toga, ja se sjećam, zapravo snimali smo sa Digital 8 kamerom, moj prijatelj iz osnovne, Toni Šare i ja, filmove kod njega doma, akcijske. To je strašno, cigara padne, donji rakurs, padne cigara, noga u šlapi, je ugasi. Mi smo bili opasni tipovi za kamere. I znao sam da je to. Zašto? Zato što je ta cijela moja jedna kreativna i sposobnost i ta energija i sve to je sve trebalo, shvatio sam da se najbolje oblikuje na pozornici. Jel? I da je zapravo najveća, ajmo tako reći, odnosno vrednovanje toga je zapravo taj pljesak publike na kraju koji je, mislim, u tom smislu i u tom vremenu kad to shvatiš sa 5. osnovne, imali smo završni sat, mi smo nešto rekli, odigrali na sceni, ljudi se smiju, umiru od smija, plješću, mi smo se kao poklonili, pa kao ovo je baš lipo, mi smo nešto njima dali, oni nam nagrađuju nas pljeskom, pa to je jako lipo, kao i zabavili smo ih, to je to. I tu se rodila ljubav, da je to tvoj životni poziv. I onda normalno, kako sazrijevaš, shvaćaš da nije sve smijeh, jel, i ne može biti, bilo bi protuprirodno očekivati koji u životu, jel, da se čovjek samo smije, znači da nije normalan. Mislim, uvjetno rečeno, jer život se sastoji od, kako se kaže, ne možeš dobru glazbu napraviti bez crnih tipki. Moraš koristiti sve, tako i u životu. I tišine među notama, jel? I tako je u kazalištu isto, kad shvatiš da nije samo komedije tu, shvatiš da onda je zapravo koliko je to širok zapravo spektar i koliko ima tu tih zanimljivih nekih područja koje valja istražiti. Naravno da akademija, srednja škola pa akademija, evo. Učinila to. Ja moram priznati da sam tebe prvi put gledala u predstavi tvojoj, zapravo diplomskoj predstavi, ili tako, priče iz Vukovara. Ja sam tu predstavu pogledala mali milijun puta. Čak sam postala onako iritantna ljudima, jer svake godine kako bi se ponavljala, naravno, obljetnica pada grada Vukovara, onda je to jednostavno bilo, u Splitu smo mi imali baš taj blagoslov da je godinama to igralo, odnosno ti si igrao i ja bi vodila djecu, nečake, djecu prijatelja i stalno sam ljudima govorila, ajde pogledajte tu predstavu. Jer mi se činilo da nekako s godinama kao da odumire ta, ne volim čak riječ, odnosno sintagmu kultura sjećanja, nego kultura zahvalnosti. Taj osjećaj zahvalnosti koji smo jednostavno počeli eutanazirati. Malo pomalo je to odlazilo, ali svake godine ono što je bilo konstanta je bila tvoja predstava. Bilo da je bilo u HNK Split, bilo da je bilo u nekim drugim teatrima na maloj sceni, nebitno. Ja sam onako pobožno uvijek išla na tu predstavu i ja ne znam, jesam ništa pogledala toliko puta, ništa zapravo kao priče iz Vukovara. I meni se čini da je ta predstava ljekovita. Zato što ja sam baš pitala moju nečakinju, ona je išla
prvi put gledat priče iz Vukovara kad je imala, mislim, 11 godina. I tada sam prvi put na neki način ispričala čitavu priču o Vukovaru i pitala sam kako se osjećala. I ona mi je rekla, najbolji dio predstave je bio kao zagrlite onoga prvoga do sebe. I to ti zapravo budi osjećaj da i u najokrutnijim, zgusnutijim bolima bivanja na svijetu ipak ostaju ljudi i ljudi. Odnosno moramo biti naslonjeni jedni na druge i nitko nikada ništa o Vukovaru nije izveo na način kao ti tu predstavu. A nikome nije pošlo za rukom da predstavu koja mu je diplomska, da mu zapravo obilježi karijeru. Što je malo onako samo po sebi kontradiktorno jer očekuješ da će tek prave uloge doći kasnije, ali moram priznat da je meni ta predstava svaki put drugačija. Drugačija mi je bila dok nisi bio tata, drugačija mi je sad. Svaki put mi je drugačija. Valjda zato mogu gledati toliko puta. Je li tebi tako? Ili izvoriš svaki put na drugi način? Pa zapravo ona je u 90% zapravo svog sadržaja, ona je jednaka. Dakle, ja se naslanjam na tekstove legendarnog Siniše Glavaševića i na njegove autentične ratne izvještaje. Pa to je jedna konstrukcija koja je stalna i ona je nepromjenjiva, jer je literarno zadana i precizna je. Međutim, gdje postoji prostor za nekakvu fluidnost, to je ono područje gdje govorimo o odnosu s publikom. Dakle, publika je uvijek drugačija i onda sam ja odmah drugačiji. Ali ti si drugačiji. Tako je, sazrijevam. Recimo neke fore koje sam imao, to je zovem u tim pričama iz Vukovara, taj međuprostor gdje sam ja osmislio svoje etide. Te etide su se neke promijenile. Zašto? Jer nisam isti ko Pere sa ne znam, tada 20 i koliko godina, 2015. kada sam, 25 godina kada sam diplomirao i sada 2025. 2015. 2025. to je 10 godina. Onda su bile mi aktualne jer takav je habitus moj tada bio, takva inercija iz mene tada je progovarala na taj način sam doživljavao neke stvari svojstveno 25-godišnjaku i sada, pogotovo recimo ta priča o djetinjstvu, mislim priča o igri, ne znam u kojoj priči. Sad imam priču, etidu koju sam napravio inspiriranu događajem iz kuće sa svoje dvoje djece, Stipa i Marija Faustina, kako su se igrali i taj jedan događaj od njih dvoje sam preslikao u predstavu jer smatram da je puno precizniji sad i puno točniji za pojasniti ovu priču Sinišinu. I to je ono što se kaže predstava sazrijeva, ja sazrijevam skupa s njom. Tako da, a ove pjesme, to je uvijek isto i način sad koji ću foru kako prezentirati, to je ono što se mijenja. Jer se mijenjam i ja. Ali ona je u načelu uvijek je ista. To je baš ko Vukovar. Koliko ti je obilježila život? Stvarno, te reakcije ljudi, sigurno je puno puta podijeljeno s tobom kako su se ljudi nakon toga osjećali. Jesi li na neki način osjetio da vraćaš dug prvenstveno braniteljima, evo u ovom konkretnom slučaju grada Vukovara? Ja uvijek imam osjećaj da nisam vratila dug. Ne znam li ti kad razmišljaš o tome na taj način? Pa u potpunosti. Mislim, u potpunosti. Ja uvijek, imam doma tatinu sliku kad pogledam njega. Sad, o zadnje vrijeme nekako, kada pogledam tu sliku zadnjih par godina, napokon vidim čovjeka mlađeg od sebe. Na toj fotografiji. Do prije par godina to je bio moj tata, neki stariji tip od mene. On je poginuo s 28 godina, meni je 35. Na zemlji sam ga tu nadživio, evo, za 7 godina. I sad vidim osobu koji je mlađi od mene, 28. I onda, bili on bio isto zadovoljan s ovim? Bili on bio zadovoljan s ovim koliko mogu činiti? Na kraju cijela ta zapravo karavana tih hrvatskih vitezova nebesnika koji su jednostavno svojim zalogom svog života ostavili nam nekako u amanetu nasljeđe i ovu državu koja zapravo tek je treba graditi jer ta borba nije zapravo nikad ni prestala. Ona je samo oružje, je položeno, jer spremljeno je. Međutim, nju treba izgrađivati svaki dan, prvo iz svog nekog poštenog rada, odnosa s ljudima i naravno stremljenja k tome da oblikujemo ovu našu stvarnost koja će biti
ne samo ono što si ti rekla, znaš, kultura sjećanja, ono, da bude spomenička. To je grozno, nego da. ona mora biti upravo, ona mora biti inspirativna, ona mora biti ko supernova, eksplodirati. Svaki dan je zapravo, svaki dan je ta borba iz tih 90-ih, ona je preslikana tu. Međutim, mi bez sjećanja, ispravnog sjećanja i vrednovanja prošlosti ne možemo ni koračati ispravno u budućnost. Međutim, da se vratim na ovo. I naravno da me to pitanje uvijek nekako ono, uvijek je negdje tu ono prstom, negdje češka, ajde, znaš, je li dajem dovoljno, je li dovoljno se spominje. Jesmo mi, jel dobro je da mi sebi postavljamo ta pitanja. Jesmo, jer mislim da je, kako da to kažem, kad danas gledaš, svijet se mijenja neumoljivo. To je, dolaze i nove konvencije, i društvene, i političke, i treba se tu snaći, naravno, u toj šumi. I ja govorim najžalosnije kada nam se bilo šta podrazumijeva. Da, kada uzimamo zdravo za gotovo. Podrazumijeva nam se čist zrak, podrazumijeva nam se, mi smo predivno na 28. katu smo ovdje, najvećeg nebodera u Hrvatskoj. Da. Ali to se ništa ne podrazumijeva. Jutro se nismo uopće morali probuditi. Isto tako kada se vraćam, dakle, retroaktivno na te 90-te, kad vidim koliko danas ja uživam u životu, pa isto je tako nekad prije 30 i koju godinu isto tako uživao u nekim svojim radostima, životima, susretima, razgovorima koji su mogli biti podcast jednog dana. Da. Razumiješ? I jednostavno je to sve prestalo. Zašto? Zato što su oni odlučili to. Dakle, oni su mogli odlučiti isto tako sjesti i otići van. Zašto bi se borili to? Točno. Zbog čega bi se borili? Mogli su biti ludi. Ja kažem, to je za mene takva budalaština. Znaš, kao pacifisti sa ružičastim naočalama. Da. Neću sudjelovati u ratu. Idem ja i ode. Negdje gradi svoje živote tamo koliko što su napravili mnogi koji nas danas uče domoljublju. Jel? Točno. I sad šta se događa? Oni su donijeli odluku da će ostati tu. Nije ih neko zarobio i ne smiješ ići odavde. Da, uvijek ima izlazna strategija, to je uvijek u životu tako. Ostali su tu i sad da ja 2025. godine da trivializiram tu njihovu odluku. Zašto? Zato što mi se ne sviđa, ne znam, smeta mi ministar. Da, koga briga. Ili znaš, to ti isto kad ne izlazim na izbore ne mogu ništa mijenjati, ne idem u crkvu jer ne sviđa mi se svećenik. Prvo ne sviđaš sam sebi. O tome, prvo ti nisi sinko zadovoljan sam sobom. Kad postaneš zadovoljan sam sobom, kad sebe posložiš, ispravno ćeš vrednovati sve oko sebe. Tako je. I da se onda vrati na ovo tvoje pitanje, jako je važno. Dakle, kada shvatim zapravo veličinu te žrtve tih ljudi 90-ih godina, kad čovjek to shvati, pa to se nije podrazumijevalo, čovječe. Oni su donijeli tu odluku, iako će ti puno veterana danas reći, normalno bi se podrazumijevalo ići u rat. Jest, zato što smo to mi. Jer si tako građen. Tako si građen, tako samo što kažu baždaren. Da, to je to. Ali znaš, gledamo te postulate zbilje, ne moraš, zašto ne, ti si mogao ići vanka, ali njima se podrazumijevalo i baš zato što se njima podrazumijevalo, meni se podrazumijeva da danas kao 35-godišnjak 2025. godine kao umjetnik, jer mene pošalji. Tebe je poslao tu. Tamo, poslao me u tu jednu umjetničku djelatnost, u kulturu me poslao. Što mogu dati kao umjetnik koji je moj tu obol, da bi ja rekao ispravno hvala svima njima koji su dali svoje živote i svoje zdravlje za nas. Evo, to je nekako sukus svega tog mog promišljanja o tome i o toj našoj nekoj zahvali. Da, zapravo zahvalnost je baš dar, jer iz toga čovjek biva radostan. Ako si nezahvalan, stalno si u nekakvom negiranju one ljepote života i baš uvijek kažem, ta komemorativna strana gledanja na Domovinski rat je meni malo promašena, baš mi je promašena jer se ona svodi na datume, a zahvalnost je neko trajno stanje. Di jednostavno kažeš ovo baštinimo jer je netko položio najvrijednije što ima. Evo, tvoj tata je bio hrvatski branitelj, moram se sad dotaknuti toga.
I on je za vrijeme rata poginuo, znači ti si bio jako malo dijete. Postoje li neke uspomene koje vežu za njega? Moram ti sad nešto ispričati. Nedavno, sad ne znam jesam li ti uopće to rekla, moja susjeda, inače djevojački Eranović, priča meni priču o tvom tati, ne znajući da se nas dvoje poznajemo. I kaže ona meni, kakav je to čovjek bija. Taj čovjek je bija hodajuća radost. Ja opisuje tebe i kaže kamo god bi on pristupio, kamo god je išao, ljude je jednostavno zarazio. Božena mi priča, zarazio bi ljude tom radošću. On je jednostavno bio nesputana radost i ljudi su jednostavno u njegovoj blizini bivali takvi. I to je ono što ti nosiš. Koliko danas kad ti vjerojatno mama i drugi članovi obitelji prepričavaju, jer pretpostavljam da nemaš baš jasne slike iz djetinjstva svoga oca. 3 imaš? 3. A bio si jako mali. Bio sam mali, kad je on poginuo, ja sam imao 2 godine i 3 mjeseca. I baš me zanima koliko zapravo iz tih priča, i evo sad kažeš imaš uspomene, ali gospodin je domišlja, to nekad stvarno zalijepi za srce u nekom, ako gledamo psihološki, to je kao nemoguće, ima sjećanje iz tako rane dobi, ali ako je nešto toliko duboko, ja sam uvjerena da se može zalijepiti djetetu za srce i da je to nemoguće. I pozitivne i negativne emocije. Da, naravno. Tako da me baš zanima koliko osjećaš svog tatu, koliko sad kad si otac, koliko evociraš i te uspomene, ali i ta sjećanja i koliko te slika o njemu kao takvom kakav je bio, evo kažem, to sam čula od žene koja ga je osobno poznavala, koliko te to oblikuje i koliko ti to puno znači. I koliko te to motivira na tu radost koja je meni, to si mi baš ti. Pa pomaže mi zapravo da malo bolje razumijem sebe i da razumijem zapravo ovo što ja jesam, jer toliko je dodirnih točaka i on je zaista evo po tim svjedočanstvima bio izrazito velik veseljak i volio je ljude, jako je volio ljude, volio je toliko da je, kako mama kaže, nekad bio i naivan koliko ih je volio i koliko je jednostavno vjerovao u ljudsku dobrotu, načelno. I pazi, on je bio i ugostitelj, ne moramo to zaboraviti, ugostitelji su sami po sebi, oni su jednostavno na takvim postavkama da moraju biti nekako strčani, jel? Tako je. I naravno da sad ta i umjetnička njegova strana, on je volio i modelarstvo i radio je tu stvarno mala čuda s tim šibicama i to ja volim, ja sam brodomodelar, trenutno skupljam Titanic, izlazi će u 5-6 godina, skupljam te dijelove i kad sve to skupim, vjerojatno u mirovini tamo kada ostanem sam sa suprugom, neću ići odmah na balote, nego ću sastavljati ovo. Imam i tu dodirne točke, on isto bio jako literarno nadaren, a i mama je. Aha, i mama je. I pišem i onda tu vidim i glazbu je jako volio isto i svirao je i tako. I onda me to nekako bolje se razumijem tu. Nekako vidim da je to jedno nasljeđe i u tom smislu, dakle, zapisano u našem genu, jer nekako naš narod kaže, on ti ima smisla za to, on ti ima smisla za to. E pa sad, kako tome dati smisao? Znaš, imam smisao za nešto, odnosno imam dar za nešto, ali kako tome dati smisao? E pa evo upravo to da uspijem, evo upravo odgajajući djecu u ovoj ranoj fazi, da ta neka znanja predam njima, jer on nije imao mnogo vremena. Nije imao mnogo vremena. Ja sam 90. rođen, već se cijevi podigle i to je, nije imao tu radosni blagoslov da me mogao voditi toliko u šetnju koliko on htio. Sve je to naprasno prekinuto. Eto i opet se vraća na to, dakle, kad je rat počeo, kad se vidjelo da oštrilo se nešto, već se vidjelo, oni su bili u Švicarskoj gore, se vratio van. Ozbiljno, znači on njemu nije trebala izlazna strategija, on je već bio vani. Ne, idemo mi nazad. Da, idemo nazad, idemo natrag. Mislim, to su, da, i sad kad pratim to i kada ljudi pričaju koliko on bio zapravo srčan i taj njegov temperament, a nepravdu, zapravo sad onda razumijem bolje sebe. Razumijem bolje sebe i tako da evo, jako su mi važne te 3 slike koje imam s njim. Koje su to? Dakle, to su slike u Potkumu gore u kući obiteljskoj, kada sam jedno popodne došao je umoran, bio je negdje, nemam pojma, znam da je lega i da sam zaspao kraj njega. To jest, legli su me kraj njega, on je bio toliko umoran da odmah zaspa, mene zagrlio, ja sam mu čupka trepavice dok on nije poludija i zva moju mater, kaže daj nosi ga tamo nazad, ne mogu oka sklopiti, kaže počupa mi sve, kaže bole me kapci. To i kada, sjećam se,
u Kaštel Starome, tamo gdje smo živjeli bili par godina, kako me na rivi, imaju oni mali, na rivi one male stube, one kamene za spustiti se dolje u barku, kako me preko toga prebacivao i drvored kaštelanski od crkve u Kaštel Starome kada je došao u odore. Ta odora i dalje miriše i jednako. Kako me je nosio, ja sam tu beretku bacao, nepresno skidam mu je s glave, baca, mene to zabavljalo. Evo, to su te slike koje ja pamtim i potvrdila mi je mama i potvrdili su mi da je to zaista bilo, da se dogodilo, da nije... Je, da ostane, to jednostavno, imam osjećaj kao da Bog u jednom trenutku isprkosi postavkama biologije i nauke, dakle koliko šta može trajati u glavi malog djeteta, ne, imat ćeš to, dopušta da to uđe, da to ostane i imat ćeš to kao kapital kroz život, jer od tih sličica, one su mi još življe od kad imam svoju dicu. Da, upravo to ima smisla, jer zapravo Gospodin nas tako osposobljava, to je taj duhovni kapital koji nam daje tamo u nekim, ajmo reći, znanstvenim nemogućnostima. Zato uvijek svaku znanost treba uzimati s rezervom, jer na kraju krajeva gdje mi ne možemo znanstveno i logički doprijeti, evo, tako i kroz te, u biti, ta sjećanja je tebi dobacio tvog oca. I kažem, kad ga je moja, evo, draga moja susjeda i prijateljica spomenula, znači tema je bila radost, nijotkud, i onda ja kažem, da, ovo ima smisla, ona mi je to morala reći, i onda sam znala, aha, pa Pere, pa to je jednostavno taj put koji se transgeneracijski preslikava, i zapravo mi pokazao da uopće nema veze koliko je tvoj tata živio tu. Neki roditelji dožive 100 godina, pa nemaju te 3 slike. Nemaju ta 3 grijača koja im mogu, uvijek ih ugrija kad zazimi oko srca. Tako da... Nažalost. Da, evo, to Bog multiplicira slike i vrijeme, baš mu hvala i na tome. Kad mi pričamo, evo sad kad smo se dotakli toga, ti si i nekako u predstavama išao nekad u neke projekte koji baš nisu popularni, poput tvoje poznate predstave, sad već se usuđujem reći poznate, koja je napisana prema romanu Tunika, ili tako, to je Bio sam tamo. Ja moram priznati da sam bila na predpremijeri i da sam cijelu predpremijeru preplakala sam. To su zapravo možda bila čak i prva izvedba na Sučidru Svetog Andrije. Tako je. I ja sam to preplakala i onda mi je u glavi bilo, u moj Pere, čekati se ljuti duhovni boj nakon ovoga. To je bila prva misao, ne znam zašto mi je to došlo, i kaže moje sestri, a pati će on zbog ovoga jer je ovo bilo preduboko. Šta je ta predstava donijela tebi? Jesam li bila u pravu, je li te ona provela kroz neka duhovna iskustva koja su više od onoga što, ajmo reći, neki obični komad? Je potpuno se to nekako u tom nekakvom emotivnom, pa čak i zanatskom možda smislu, gledano iz perspektive mene kao glumca, najteže što sam radio. Zaista najteže što sam radio. Ono je nastalo zapravo u vremenu kada sam proživljavao taj klimaks jedne turbulencije, jednog nezadovoljstva samim sobom, jedne duhovne pustinje, jednog molitvenog siromaštva, s milijun pitanja, ne sumnje, nikad sumnje, ali pitanja, jedne čangrizavosti, baš je, bilo je strašno. Zašto? Zato što sam taman se ispunjavalo 2 godine od kako doslovno postao sam uhljeb. Znači, radim u kazalištu, to je zaposlen sam u kazalištu, primam plaću, nema me dolje. Što ne zove me se u projekte, nema me. Onda je milijun tu pitanja zbog čega je to. Pa onda ideš doma sabirati sve to na usitno što se kaže. Pa je li to, krenula je kroatika, nekako je s tim to počelo pada, pa nije možda tu neka, politička, da neka nije. Počinješ onda, kad to neko gleda sa strane, šizofren. Ali opet kad ti to sve racionalno promatraš sa nekakvih 30 cm napisano na papir, ima ti smisla. Međutim, kada ti kažeš ima mi nešto smisla, otvaraju se mali portali gdje krene crvi ulaziti unutra i krene to izjedati, sad ja nisam. A koje neću ja to s Bogom ravnati, ima on prišnijeg posla. Gladne po Africi, će se sad baviti s mojim ulogama, tu mene nema, tu šta nema, ljudi neki ne rade nigdje ništa i nemaju plaće. A ja imam plaću i šta, neko će reći, što se žališ čovječe, što bolite briga? Lipo ti je, jel? Međutim, ja nikad nisam imao taj socijalistički sklop primanja nerada. I onda se dogodi to da, čak to je bilo strašno, šetam i tamo gdje su one goluzarije, pitaju me 2 žene,
starije. Kaže, ajme kako mi vas je lipo, ma dajte da vas pitam, a vi više ne radite ovdje. Ja, sol na ranu. Sol na ranu, nemojte da ja govorim. Ma radimo, znate, to tako u nas se dogodi nekad malo, jedan dio ansambla, malo više, malo manje, puteka, kući. Zabija glavu, ja tu sam rasplakam, to je bilo strašno. A počela taman korizma, ja sam odlučio, ću pročitati Tuniku Lloyda Douglasa, jel? Neću gledat film, pročitat ću knjigu i to mi je bio zadatak do Uskrsa, to mi je korizmeni zadatak. Jer to je bilo taman par godina pre toga, nema odricanja. Ne treba se čovjek odricati ništa. Budi dobar čovjek, moli, učini dobra djela, sve to stoji, ali daj, u odricanju je, znaš, nije to bez razloga. Točno, da. Nije to bez razloga, to su sve, onako što se kaže, blokovi di gradiš sebe, jel? Točno. I sad, ja znam da me strašno počelo živcirati, ljudi su govorili kao ajmo, evo korizma, napokon, korizma. Zašto ljudi, ja govorim napokon, korizma, nećeš, čemu, ja govorim, aplaudiraš, nećeš, odrekneš se čokolade, ja govorim, čovječe, Bože, ovisiš, odrekneš se i ti sad aplaudiraš napokon, korizma, ne razumijem. Ok, prođeš kroz to, ali čemu aplaudirati, i korizma je milosno vrijeme, kad bi to neko rekao, mene bi ja bi jaje snio. To mi strašno mi je bilo, živcirala me ta izjava, Anita, ne mogu ti opisati koliko. Pogotovo moja žena kući. Korizma je milosrdna. Ja govorim, šta pričaš? Šta je korizma milosrdna? Aj, po čemu je korizma milosrdna? Pa znaš, Isus je 40 dana, pusti me s Isusom. Ja govorim, a gdje je Isus bio 40 dana? Gdje smo mi? I nego zašto je to meni milosno vrijeme? Pa zato što crkva, pusti me sad s tim, ja govorim, objasni ti meni zašto je korizma milosno vrijeme, zašto ne može milosno vrijeme biti... A bidna kate. Bidna, usatrasne. Zašto ne može biti milosno vrijeme od 9. do 10. mjeseca, nego baš mora biti korizma. Vi da si ti frustriran, ti se ladi, pomiri se sam sa sobom, to što imaš, pa ti ja mogu objasniti nešto. Ja, čovječe, dođem tako frustriran, ne igram doli, primam plaću, a zanimljivo je da van kazališta u privatnim produkcijama vamo sam non stop negdje na putu, igram predstave. Međutim, moje kazalište me ne treba iz nekog razloga, jer da su tu sumnje, ne vridiš, nisi talentiran, loš si, da išta vridiš, bio bi na svojim daskama. A opet s druge strane, vamo imam jednu nominaciju i 2 strukovne nagrade. Da, i sve puno, publika oče. I koja ti šapći, dakle da je struka vrednovala tvoj rad i da ne možeš doći, ne možeš biti toliko, niti iko može biti preuzetan i reći, evo ti ne vrijediš. Dakle, međutim, šta je vrag rovari, ne vrijediš, jer da vrijediš bio bi tamo. Pa onda je bilo, nemoj, šta imaš svjedočiti okolo, šta imaš opustiti, kalaj s tim, ja sve ljuči. I dođem sa jednog sprovoda, jednog dvogodišnjeg dječaka. Ja sam bio na tom sprovodu, nikad neću zaboraviti, gledam te roditelja kako se drže. Zbor Mihovil koji pjeva. I to samo od sebe dođe. Ja razmišljam gledam tu sliku tog djeteta i razmišljam kako bi slika mog Stipe legla tu. Kako bi to izgledalo, kako bi Katarina i ja bili, kako bi mi se držali, da smo mi sad tu, zamišljam naše prijatelje. Možeš sačuvaj, neko bi rekao, mazohizam, šta radiš? Ne, to je dolazilo samo iz sebe, bilo je potrebno. I gledam taj zbor Mihovil, pivaju duhovne pjesme i za kraju su otpjevali 1 ili 2 s YouTube-a dječje koje on valjda volio slušati. I ja razmišljam šta bi s ti pjesmicu, to je strašno. To su samo me, I ja dođem kući i otvorim tu Tuniku, Douglasovu, a bio sam, taman sredina korizme je bila. Bilo što je 3 tjedna možda ostalo. I ja otvorim, a do pola sam tek došao. Baš čak malo manje od pola knjige, a pola korizme je prošlo. I ja otvorim knjigu, počnem čitati i čujem glas, idi i napravi je. Šta da napravim? Digni se i napravi je. I meni samo se otvore sjećanje od prije 7-8 godina kad sam htio napraviti političku predstavu Posljednja Pilatova noć. Ili noć kad je Pilat umro, tako je nešto se trebalo. Gdje bi zapravo čak na možda i suvremeni način ispriča priču, jer to je politička priča. Da, o pranju ruku, je li tako? O pranju ruku, dakle sačuvat ću svoju fotelju i po cijenu nek padne i nevina krv, ali ću sačuvat sebe. I ja sitim se toga. Ide napravi. Ja govorim, ne može to biti predstava Pilatu, jer Pilat je visoka politička figura,
On je nedohvatljiv običnom čovjeku, to mora biti prljava ulica negdje. Marcel Galije. Evo ga, Marcel Galije, spričat križni put kroz oči rimskog prvoklasnog ubojice, elitnog zapovjednika. To je to. Ja ti se pomolim Duhu Svetom, imam Duhu Svetom, izmolim, sjednem, otvorim laptop i Duh Sveti u 2 dana napiše 19 stranica onoga što se gleda. I što igram evo već 2. godinu, gotovo evo 80 izvedbi, u 2 dana, 19. I ja šta napravim, zovem svoju Zdravku u garderobijerku i pitam jel mi može nabaviti nekakvu tuniku, nešto, kakva ti triba tunika, sinko? Nešto što bi Krist mogao obući. I ona nađe i ja to odem u kazalište i tamo to pokupim sad to sve i dođemo na, kako se zove, počnem ja to raditi u predstavu, gdje ja radim je tad scena 55 je bila napuštena. Ja svaki dan moram proći ispred sobe gdje moji kolege rade novu predstavu, čujem smijeh, zabavu, ja moram proći pored toga, čak sam jednom zastao, bio sam par minuta, ako sam oslušao, shvatio da sam sve jedni i da samo da moram otići, jednostavno da ne slušam, to je boli. Naravno, ti si isključen iz onoga što je tvoj prirodni ambijent. Ja odem svaki dan, moram proći tu i odem na scenu 55 i tunika ja, izgradi se u predstava i sve sa to, ono što se kaže i povijest, ostalo je povijest, a i budućnost, jel? Međutim, ta tunika je zapravo mi otvorila, toliko mi je riješila stvari, otvorila mi je perspektivu. Došlo je odmah, nedugo nakon toga, na 9. mjesec ja sam otišao u Tabor, dobio svoje oslobođenje, kapitalno. Što je Bog napravio gore, vjerojatno ni ja još nisam svjestan, on to sam gore, Bog zna, gdje sam predao njemu i ovo, svoje nezadovoljstvo. I nakon toga Pere shvati zašto je korizma milosno vrijeme. Dakle, da mi u tih 40 dana mi trebamo zapravo hodat s njim. Ne iza njega, nego s njim kroz tu pustinju. I svaki put kad ga vrag pita pretvori kamenje u kolače, pita tebe pretvori ovo neigranje svoje, pretvori to u kolač. Prestani sa kroatikom, prestani sa svjedočanstvima, bit ćeš kolača onda koliko ćeš imati. Odlazi Sotono od mene, pisano, ne živi čovjek samo kruhom, nego svako riječi što izlazi iz Božjih usta. Shvatim zašto je milosno vrijeme, zato što koračamo s njim, stojim s njim na vrhu te litice i on kaže pokloni se i sve je tvoje. Dakle, pristani, mijenjaj narativ, mijenjaj zapravo postulat svog svjetonazora, mijenjaj, dakle, idi u korak s vremenom. Ne budi konzerva, otvori to, prospi se, daj, možeš, uživaj u životu ko šta radi 90% tvojih kolega, to je to, baci se anđeli će te podignut gore. Ne kušaj Gospodina Boga svoga i ne, ja to sve predam gore, Anita. I ja shvatim, dakle, korizma je milosno vrijeme jer treba hodati s njim i sve svoje iskušenja staviti u zone njegove koje on proživao u pustinji. Ja nakon toga doživim oslobođenje i ja nakon toga, Anita, ne silazim sa pozornice u HNK. Jedan projekt, drugi projekt, zovi uskači vamo, ovo ono, prvo, drugo, treće. Sve se razmota i sve krene. Zato što ta pozornica isto njegova. Ne, onda je meni rekla Sanja Nikčević, moja draga prijateljica i profesorica. Kaže ona, Pere, pa tebe je zapravo Gospod štitila svojim plaštem. Da, tuniko. Pa pogledaj ti predstave, pa ne pripadaš, kaže ti tamo. Pa ti si, i onda i zapravo naučiš ispravno, dakle, i vrednovati i opet i to što si prolazi, sve to je Bog otvori oči. I zapravo evo, tako da je ta predstava, ona je, evo, koji priče iz Vukovara, ona je predstava koja je, nema samo taj element mementa, jer spomena opet na Kristovu muku, nego ona je zaista, ona nosi suvremene sokove zbivanja toga vremena, osuvremenjuje ih i nekako ih daje ih čovjeku danas, što danas to znači. Zato smo i poznali, dakle, Kristova žrtva koja se ponavlja svake mise. Isto je tako i taj Vukovar, on se zapravo pojednostavljeno ću reći, on se uvijek iznova se heroizam, taj mora ponavljati. Ako hoćemo živjeti ispravo našu stvarnost.
Ja zato kažem, kad mi nađeš neko kaže to, ma ne možeš vezati to i to kako radiš kroz povijest, to. Pa nema razlika između branitelja Gvozdanskog, Bugojanske skupine, branitelja s križnih puteva, isti su koji ni na Ovčari što su pobijeni. Hrvatski vojnik je uvijek hrvatski vojnik. I tako smo mi. Pa ne možeš biti vjernik samo nedjeljom. Šta je od ponedjeljka do te nedjelje? Pa znači, ono što pokupiš u nedjelju, od toga treba rastegnuti, 7 dana, razvuci i maksimalno. To je, međutim, preuzetno mi često to nekako, uljenimo se, jer zašto? Vraćam se opet na početak, jer nam se sve podrazumijeva. Da. Jer ja ću se probuditi opet idući dan, pa ću ja onda ovo. Ko ti kaže? Nema garancije. Ko ti kaže? Ja sam tebe, nisam imala nikakav plan za razgovore, jer znam da Duh Sveti uvijek on odradi svoju bauštelu, onda šta ću ja sad tu, razumiš, sad pripremat, kad će me opet odvesti oči, ali sam imala baš to jedno pitanje koje sam te htjela pitat, a to je priziv savjesti u glumi. I onda si ti nekako zapravo sam došla na to. Je li postoje predstave, vjerujem da znam odgovor, ali sigurno postoje predstave koje bi odbio glumiti? Po cijenu života? Pa naravno da bi, pa naravna stvar. Bogu dragom hvala, mene Bog skrbi od mene tu, pa i čak i naslovi neki koji mi se nisu sviđali, to me mimo išlo sve. Međutim, ja kao umjetnik sam pozvan uvijek gledat šta se uzgaja u istini. Dobro, naravno. Što se uzgaja u istini. Dakle, to sam ljudima pokušao koji nisu ove struke, koji nisu ove, ono što se kaže, denominacije, objasniti da bolje shvate zapravo na što smo mi kao glumci kršćani pozvani i di bi mi trebali sudjelovati, surađivati. Problem je što mi često mislimo da kršćansko djelo a priori mora značiti sterilno djelo. Kao što ljudi ne znaju da kršćanski teatar nije sakralni teatar. Točno. Dakle, Dostojevski je kršćanski pisac. Tako. Zašto? Zato što kršćanski, ajmo tako reći, teatar, odnosno kršćanska literatura kao takva, ona ne poznaje pojam relativizacije, nego je u njoj vrlo jasno zacrtano. Dakle, dobro se naziva dobrim, zlo je zlo i dakle tu postoji distinkcija jedna i što je zlo nije a priori osuđeno odmah na propast, nego postoji uvijek proces, dakle jedna ponuda. Tako je. Jeli, hoćeš li se obratiti? Dakle, nudim ti spoznaju, hoćeš se obratiti. Ako se ne obratiš, propadaš definitivno. A možeš se obratiti i postati pobjednik. I onda si good guy, dobar tip. To je i kod Dostojevskog takve. Dakle, ako se ne obratiš, propašćeš. I sad na tragu toga, ja kažem, ako je nešto uzgajano u istini, ako nešto počiva na istini, ja nemam dvojbu s tim što i kako, na koji način to interpretirati. Sad tu ulazimo u nekakvu sferu estetike. Nekome je ova čaša ružna, nekome je lijepa. Pasija je jedan od najružnijih filmova ikada. Apsolutno brutalan. Ali on mora biti takav. Ljudi tamo ne znaju. Tamo isto vojnici, oni psuju. Naravno, jer je to dio priče. Psuju na latinskom, psuju. I ja sam čitao o tom, ima jedan baš pasus vrlo, vrlo zanimljiv, jer o pasiji sam istražio sve, jer mi je zapravo bila pretpostavka za ući kvalitetno u rad na ovoj predstavi. Bio sam tamo, što sam radio o Marcelu Galiju. Međutim, to je pitanje scenske, odnosno filmske autentičnosti. Međutim, ona je dozvoljena ako ti si na tragu istine, ako ti radiš u službi istine, ako ti je osnovna premisa ne počiva na istini, nije zakriljen istinu, džaba se možeš ti... Može biti kršćanski tekst. Možeš ti cvjetove, ono što se kaže, saditi cviće dok pričaš. Da, ali to nije to. To nije to. Zato kažem, pa bili ti, ja bi da je Domovinski rat neki film da se snima. Ja bi volio igrati zapovjednika neke paravojne formacije, nemam pojma, srpske, bi. Ali ako recimo snima se film o stvarnosti koju smo mi proživjeli, koja je istinita, onda da. A da sad ide nekakav ideološki se pamflet raditi ovo što su radili Daru iz Jasenovca pa da me zovu da igram nešto, tam nema šanse da biša. Zato što nije, jer je ideološki pamflet i onda to Amerika prozore, razumiš, i vrlo brzo se to sve raskopa i vidiš da je to na klimavim nogama. Odnosno da nije ni na kakvim nogama. Zato kažem, jako mi je važno je nešto uzgojeno u istini i onda u tom kontekstu pristajem. Mi smo imali prije 2 godine, radili smo krčmaricu Mirandolinu
izvrstan tekst, mi smo to malo suvremenili Goldoni, i dali smo Goldoni prekrasne, mi smo čak dali kontekst, makli smo se od tih pitanja, on ima pitanje o radničkih prava, socijalizma, međutim na to svrhe 2025. Po to da, totalno promašeno o to tome. Kao ono Salonski Ljevića sa filozofskog pljuje po kapitalizmu sa novog iPhona, to mi je najbolje. Zagrebačka ova. Sa novog iPhona kapitalizam ne valja, super. Ne napiši mi pismo, molim te, stavi mi ga u bocu pa bit ćeš mi autentičniji. Nego smo kao progovarali o tom jednom turističkom konzumerizmu koji je proždra cijeli grad i onda mirišu burgeri svake rupe. Jel? I sad smo mi kao išli, tu gradi se taj neki motelčić, nema veze sad da ne ulazim u tu priču. Ja ne znam talijanski. Ja sam dobija tu nekakav tekst, ja sam tu, kako papiga, taj tekst na talijanskom lupa na pamet. Jer kao on tu nešto ljut je, ova ga je šutnila tamo, mršnula ga je, on je otišao ča, nezadovoljan, zaljubljen u nju, ona s nekim drugima tamo i onda on kao nešto tu psuje nešto. Ja kao ja ono to naučio, kao sad ću to ja nešto, ja ovoga nešto, opet to duh radi. Ja sa svojim prijateljem Paulom na plaži, a on zna talijanski fenomenalno. Zna Paula. Paolo, ja Paula, stojimo okolo. Kažu, šta sad radiš? Ja mu sad objašnjavam šta ja sad radim i kao predstav, super, kao super, dobar koncept, ja mu objasnim. Ja govorim, daj kad si ti tu, molim te, daj mi reci, ti znaš talijanski, uglavnom imam jednu repliku, ja njemu izbiflam. A Paulo se... Kaže, ti to u predstavi ćeš izgovarati. Ja govorim, to mi tekst mi tako piše. Kaže, je li znaš da je ovo u Italiji najveća pogrda i psovka na blaženu djevicu Mariju? Nigdje nije pisalo Marija, pa da sam ja, ne budalasto, ono, kao, ne. A ti brljaš igre... Ja, brato. Bože, sad će... Skoro sam nisam utopio u pličaku od pol metra. Znači, skoro. Ispovidio ja to, naravno. To ja ali govorim, dobro, nisi... majko moja, ja to nisam zna, jesam budala, sam rekao, šta čemu ti služi 7 darova? Ali zato imaš prijatelja, imam prijatelja, evo kako je njega Bog tu poslao u pličak, ribica nas gricka i on meni to već, ja govorim, daj sad mi pomozi, ja govorim, on nema šanse da čest govori nikad više. I mi sili i on meni, ja mu zapisa, govori na mobitel, i on meni, on ispisa molitvu. On mi ne da šta ću drugo, nešto da bude onako benigno, nešto ono... Ba salezijansku molitvu si govorio, Garan. A ko zna, možda jesam. I on meni tu nešto pretumba, ja dođem tamo, ja govorim, ima šanse, dakle, po cijenu života. Ja to ne izgovaram više, po cijenu života, ne otkaz, nego života. Ja dođem tamo i popnem se na pozornicu i dođe moj red, kao mi sidimo iza, nije klasično, mi smo vanka pa čekamo našu scenu, nego sidimo iza i čekaš kad će ti scena, samo se digneš i kreneš igrati. I ja izađem, ide monolog, ja izbiflam novi tekst. Niko ništa. Niko ništa. To je to, super, idemo dalje, odlično, kao scena, super. Vidiš, to je to. Zašto? Neko bi se možda ukipio, znaš, šta sad, hoće li mi sad to neko reći šta minjam, pa znaš, kako će se sve... 75 godina je hrvatski životni vijek u prosjeku nekako. Mislim da je to premalo vrijeme da bi gledali kako se svidi ljudima. Apsolutno. Naspram vječnosti gdje nas čeka on, što bi bilo jako dobro da dospijemo gori na tragu toga, ja govorim i pred kim se ustezat. Viš kako je zapravo bezbolno. Apsolutno. On se trebao odvažiti. I ja zato kažem, evo te su stvari, tu mi oblikujemo našu stvarnost, našu zbilju. Moja Katarina je meni često, Bog se njom posluži, pa je ono glas razuma, kao sad smo izašla je Balkanika. Pa dobro, tamo ima to s pištoljima, ovi šverc, pravo čemu je ta radnja, pa tamo psuje se i sve to. Ja govorim, Papa Franjo rekao jednu dobru stvar. Dražuli su mi oni koji odu na teren pa se zaprljaju, uglibave se, nego ovi što dociraju moralu iz fotelja. Ja govorim, pusti, ja točno znam kako to su krasni ljudi gore. Moj Luka, Marin, Jako i ekipa, to su sjajni momci. Prvo predivni ljudi. To je važno, da. Izgrađeni, svjesni, ljudi su susreta, ljudi su vjere, ljudi su, ti s njima možeš raditi. To je zdravo. Ja točno osjetim kad je negdje nešto kad ne siše, neku iz mene, neke soko, ja odmah znam da trebam bižati.
kod njih je prekrasno. I s njih, ono što se kaže, na njih se čovjek baš može nasloniti. Ja govorim, film je akcijski thriller, takav kakav jest, ja govorim. I unutra ti se vrlo zorno prikaže kako završiš ako nisi kako triba. Što kaže moja pokojna baba. Sad šta je između to je ulica i to je takav, to su to treba isporučiti, pa ne možemo imati sterilnu ni kulturnu. A da sam nismo išli glorificirati, budite ovakvi pa će vam biti super u životu, onda je to promašena priča, ne bi bio dio toga, hoću to reći. Dakle, zato ja kažem uvijek je važan kontekst. Konteksti su jako važni i šta je uzgojeno u istini. Evo, toliko o tome. Ali to je jako važno, jer puno ljudi konformista, posebno u tom glumačkom svijetu, naravno, želiš dobiti ulogu, vidjeli smo puno afera, žene, redatelji, jer jednostavno kao taj neki imperativ da moraš biti uspješan. Ne moraš ti ništa postati, trebaš samo ostati, je li tako, za što si primarno stvoren. Sad ću po prvi put reći, odbija sam bio jedan veliki projekt sa Dioklecijanom. Ozbiljno? Sa Dioklecijanom koji je bio onako vrlo turistički elitističan. Dakle, ne ovo što je Cezar pozdravlja u sred dana pa diže palčevi, nego nešto sasvim drugo, gdje su privatne ture za ove neke bogatune s jahti. Trebale biti neke večerice, pa ja nešto tu Dioklecijan. Ja sam samo postavio pitanje, dobro u kontekstu čega, jer je on nekakav veseli tip u cijeloj toj priči ili ćemo malo onako faktografski se dotaknuti samo da on mora biti simpatičan, ima ja govorim doviđenja, nije to moja šalica čaja. Ja govorim, a novac je ogroman bio, samo da se razumijemo, novac je ogroman bio u pitanju, ogroman. I ja govorim, pobrinut će se Bog moj za mene. Nije prošlo 5 minuta, zove mene Andrija, slušaj dragi, snimamo spot, hoćeš li napisati scenarij? Ja govorim, nema nekakvih problema, dobra lova, idemo. Odlično. Znači, on odmah odgovara. Kad mu vjernost pokažeš tu. Zato ja kažem, treba naučiti čitati zapravo stvarnost. Neko će kako to ima veze s vjerom, pa ti si... Te kakve? Sve super, ja bi bio preuzetno ću reći, pa ne kaže neko, nije to sad okolost, ja ti samo kažem slikovito da ti bude jasno. Ma bio bi u tom trenutku najbolji Dioklecijan na svijetu, ali mi ga stavi u ispravan kontekst. Valoriziraj stvar kako treba, razumiješ, nemoj mi radit Da, često ti ljudi, znaš, kažu, to sam ja 100 puta doživjela, a treba Anita rani dicu, znaš. I to je zapravo baš žavolski narativ, gdje on tebi želi reći treba rani dicu, ne bi da se dica ne mogu raniti na drugi način, razumiješ, samo treba dopustiti gospodinu da on napravi probire nekad. I tako je, ima, apropo toga, jednog sam prijatelja koji ima ogroman financijski kapital, ogroman, i nikako se oženiti, ima curu već, i onda ga ja... Može ga reklamira u podcastu. Ima, ali trznit će se on, stvarno radokoliče radi, non stop radi. Ja ga, i jedan put on došao u McDonald's, ja malo dicu, izvan, nek se izguštaju tamo, ne kumpiriće to, i sad dica tamo, i on išla i sad njegova draga se oduševila, i on mene gleda i govori meni, kaže, tako komentira dicu kako ti, ja govorim, kad ćeš ti, ja govorim, kažeš ti, kako se diviš, viš kako ti draga, a njegova cura uzela moju dicu, znaš, kako su slatke, ja tu jednu čežnju, ja govorim, kad ćeš? Slušaj, dragi, treba za to zaradit, znaš, ja znam da je već zaradio za 2-3 života, kada treba to zaraditi, ja govorim, gledaj, treba zaraditi, tako, ja govorim, evo, ti sad imaš lovu, možeš kupiti, ja govorim, meni 3 kuće za svako moje dite po osobu, izgradi kuću. Ti imaš toliko para, a ja nemam ni približno toliko, ja imam 3 dice, a vidi, i ti i ja u McDonald'sa na kumpirima. Razumiješ? Sve se svodi na McDonald's. Pa znaš, i ti i ja na kumpirima, ti sa toliko para, ja sa ko zna koliko manje, i ti i ja na kumpirima, ja gore ovdje i na ovome double cheeseburgeru, ja govorim, di smo? Da, apsolutno, evo, to je super paralela. Malo prije si spomenija kao spot, pa nas to vuče i na tu glazbu. Croatica je dosta dinamična trenutno, puno toga ste napravili. Ja, to groblje tenkova, taj prvi, ajmo reći, nije to prvi uradak, ali ono prvo što vas je nekako vinulo i u medijski prostor i primilo se ljudima za srce, meni osobito drago, jer ja sam, prvi put kad sam bila u Vukovaru, Marko Babić mi je bio vodič kroz grad. I ja sam se čak platonski zaljubila u njega, to je meni bila slika, muškarac treba biti. Tako je, duša diteta, srce ratnika, idemo. I takav je i bija, znači ja njega 98. godine upoznajem kao mala djevojčica i gledam ga i meni je to bilo kao koliko ljudi ima priliku uopće upoznat svoje superheroje. Vrlo malo. I to mi je s godinama, kako uvijek molim za njega, stalno evociram to. Pa pazi, ti si imala priliku upoznat svog superheroja i kad je izašla pisma, meni je to tako pogođena bit te trpinje, jer evo i rođak mi je bio žuti mrav i nekako vezana, svake godine ide u Vukovar, ali ta pisma
ta pisma nije to samo memento, to je doista, to je ono što... Budnica. Tako, budnica. Ona mijenja paradigmu ustajalosti. Ljudi su učmali, znaš, ono, to je bilo, to je... Često su te pisma onako elegične, jadniti smo, šta je Dunavni bilo... protječe, Golubice, rana moja... Ali ova pisma je ono, jer Marko Babić sigurno ne bi volio da o njemu pivaju neke jadniti smo kukulele. Pa elegije, neke to da i to je baš to, znači to je pisma, ja govorim kako su uspjeli, znaš kako su uspjeli, tako da koliko je groblje tenkova obilježilo tebe, koliko si bio zadovoljan kad si je napravio, jesi ima oni osjećaj da će ta pisma baš biti Nisam zadovoljan, jel? Ja još uvijek nisam zadovoljan. Ozbiljno? Meni nijedna pisma naša ne zvuči kako bi ja tija. Ma nijedna ne zvuči kako bi ti ja, pa to ja nisam ni treba biti pijač uopće u Kroatici i to je priča za sebe. Ja sam završio spletom ili sretnih ili nesretnih okolnosti, ih odlično zapravo natjera na to. Pa dobro, ja mislim da se treba biti tamo. On me nagovori, ja sam ti ja bio bubnjar i pisao tekstove u pozadini s glazbom i tako malo to iz sjene, da to neko piva koje... I to u mojoj glavi zvuči, Anita, to zvuči puno moćnije u mojoj glavi. Šta ćeš... Uštekat ćemo kabel pa ćemo reproducirati. Kad će srce, kad ja to ne zvuči, ja sebi kako bi ja tija. Ma nije, to je jednostavno tako i Bogu hvala ako je to tako trebalo biti. Ja sam dao tu autentičnost u svom nekom osjećaju, stojim iza toga, naravno, i zato je to autentično i da je. Međutim, ta pjesma, osjećao sam da će biti nešto s njom, ali kada mi se zapravo potvrdilo kada sam iduće godine otišao za Vukovar i kad sam došao u kolonu i kad sam idio iz kafića nekih da trešti to. Rekao ja, ovo se proširilo dobro. Da, primilo se tamo. Dobro. Da. I to, naš, kao da ti kažem, naš, bezimeni smo, ko smo mi do tada, niko nije ništa zna i sad jedan put neko napisao neku takvu pismu ali koja je... pisma je premoćna. Pa moćna je zato što je budnica, ona je ko čavoglave, to je taj džir, I zato ljudi nju vole jer je prgava. Kao što su momci s Trpinje bili prgavi. Prgavi, drski. I to je to, znaš, nećeš. Nećeš. Da, meni je pisma totalno, ja je često, znači ja, za razliku od drugih ljudi koji jutro kad se probude slušaju nešto, ja uvijek slušam ili Thompsona ili Kroatiku, nešto da... to odmah malo razbuji dan i odmah mi daj mač u ruku, daj mi mačiš ti tu ruke, idem se boriti, nemoj mi sad tu. Da, ide na teren, nemoj mi... I mene to diže i čak u auto, kad ja puštam, kogo sidne sa mnom u auto, može li to tiše, može li nešto laganije, ne može. Ali tam je to posebno zato što mi je Marko mi je poseban, često mi je taj čovjek, čak i taj osjećaj zahvalnosti, možda mi je on na neki način nositelj toga, jer je i moj tata je dragovoljac Domovinskog rata i znam puno branitelja i cijeli život sam okružena njima, ali Marko, on je baš nešto... To kad narod treba heroja, slobodno se može nasloniti na njega, jer je čovjek jednostavno, on je samo bio ono što si malo prije rekao za svog oca. Nije tu bilo kalkulacije, znači on je bio, nije mogao biti ništa drugo u tim trenucima. To je to. I zapravo je priča, da se priča o njemu nije ispričala kroz film, to je jedan od grijeha hrvatske filmografije. Doćemo mi još do toga, trebamo mi još zapravo i smjenu naraštaja u filmskoj industriji, čak na ovoj nekoj, ajmo reći, desno, domoljubnoj, konzervativnoj dispoziciji, ajmo je tako klasificirati, jer treba se malo pročistiti tu da bi neko mogao snimiti to. I naravno treba novaca na koncu. Ne može ljudi misle kao, kaže film košta 2 milijuna eura. A šta ti to znači za istinu? To je ništa. I to je, i naravno, pogotovo kad govorimo o ovoj kategoriji istine, dakle to ti je ništa. Ona za istinu treba izgoriti cijeli do kraja i potroši sve novčanice koje imaš. Ali hoću reći, ne izdvajaju se još, dakle, kapitalni, to mora država stati iza toga. Da, naravno. To mora stati država iza toga. Znaš, ti si ima, tada, iako je to, mislim, politički isti, pamfletizam o 7. umjetnosti, ima si bitku na Neretvi i sve to, ali država je, ti vidiš da je država stala, Richard Barton ti dolazi, čovječe, glumi Tita. Trebalo je to platiti, razumiš? To treba iskeširati, on je tamo bija hlapove po Brijunima pol godine, razumiš, i to Sofia Loren, to se puše najskuplje cigare i sve to, država je stala iza toga. I zato su mogli oni imati preko 200 Spitfire-a i ne znam šta, to se pucalo tenkovima po cijeloj dolini. Tako je, a mi to nemamo. Mi nemamo, pazi, međutim imamo suvremene tehnike. Dakle, ti više ne moraš izbaciti 50 tenkova vanka na to.
Ali imaš danas danas ljudi rade ove simulacije preko AI tehnologije, dakle imaš taj inženjering se razgrana ušao u domove ljudi i može se, ne moraš imati milijarde, ali moraš isto izdvojiti. Znaš, tu su glumci koji su isto nezamjenjivi, to je logistika i to. Tako da, evo, radujem se ovome Sedlarovom 260 dana, to sam igra isto tu, nešto imam dvije, tri scene, dvije, tri scenice su tu, igram tog Man on a Bike, taj muškarac na bicikli kojeg malog Marijana podigne nakon što su ga iscipelarili ovoga dica mali ti Srbi, jer su ga iscipelarili i ostavili ga tako baš izubijanog na cesti, onda ga on digne i odvede ga u bolnicu i u bolnici ga ne žele liječiti zato što je ustaša. Dite od 10 godina, kaže on, ali dite umrijeće, kaže ona, žao mi je, ne mogu to radi, govori ova doktorica. I ništa, on njega izvuče nazad na biciklu, odvede ga i ostavi ga ispred kuće, na trijem, njegov pokuca i ode. Pobigne i mater otvori Marijane i to je scena, ja prozborim s njim par riječi, I film... Kad bi trebao izaći? To je sad skoro, je li? Izaći je tamo uoči ovoga godišnjice pada Vukovara i montira se film, dakle, dobar dio je hollywoodska produkcija, dakle montira se u Americi, sve tamo rade ljudi. Sedlar je tu bio, ima režijsku palicu, ima nešto hrvatskih glumaca, jako malo nas, svega par, sve su Armanda Sante. Ali film je na engleskom, naravno. Je, na engleskom i to je mudro, mislim, to se ipak tako se treba raditi, s obzirom da treba ljudima skrenuti pozornost na nekakve stvari ovdje koje još uvijek nisu zaključane. Historiografski niti su vrednovane ispravno, nisu ni zatvorene, a da o otvorenim ranama ne govorimo. Tako da to, drago mi je da se ide u tom pravcu, da se svijet afirmira tu, odnosno da se ta priča afirmira na zapadu na jedan suvremen način. Da, treba postići isto taj konsenzus što je istina. Mi danas, evo recimo u turizmu, gdje ja isto radim, imam kolege koji su i vodiči i tako dalje, još govore o građanskom ratu i takve stvari. Znači ja jednostavno na to imam alergiju i dolazim neprestano u sukobe i ne sramim se tih sukoba zato što je to, ako ćemo iskreno i činjenično, odnosno faktografski potpuno krivo. I mi svodimo čitavu priču o Hrvatskoj na osobne interpretacije. To je jako loše. Mora postojati uvriježen narativ. Znači ono što je istina, ako smo usuglašeni oko toga, oko Domovinskog rata, ne može svako prodavati svoju priču, jer na kraju krajeva to ide u nedogled. Znači, a problem je što nemamo tu priču, odnosno nismo se izborili za tu priču, zato su ove pisme Kroatike, evo recimo i braća moja, odnosno braći mojoj, meni je to sjajna stvar, zato što u obitelji imam, znači u povijesti moje obitelji imam te rane iz tog vremena i onda jednostavno to doživljava na jednoj dubljoj razini. Potrebna je određena hrabrost pisati takve pjesme, posebno kad si istaknuta evo kao i glumac i to. Jesi ikad imao probleme zbog prvo toga, onda jeli? Da, naravno da jesam. Pa, mislim, a to je neminovno tako, mi kad smo počeli, nama je sam Thompson rekao, Marko, zapravo Marko je nama su rekli kao, izašla je pjesma i on je mene odmah nazvao, govori, to je to što sam ja tebi govorio, on je pratio moj rad prije sa Prevailom, gdje sam bio bubnjar, pa smo mi njemu pokazivali neke radove, pa on rekao, to je, ne smije toliko agresivno biti, mora malo manje, i onda kad je izašlo, kaže on, tako se to radi. To je s ukusom žestoko, a s ukusom... Ali ima emociju. Ima emociju, kaže sve, to je kompletna pisma, svaka čast. Ja govorim, kaže on, na CMC, jel ti se vrti to? Ja govorim, a rekli su nam neki da na CMC ne možeš ako nisi pod Croatia. Rekao sam, ko je to rekao? Stani sad. Zove za niti minutu. Evo sad ćete zvat gospođa Vesna, sve ćete vi riješiti i onda pjesma se vrti i onda zna kad je obilježavanje, onda se ona zavrti. Međutim šta je, kažem sad... Spot je jako lijep, moram je, lijepo smo mi to je naš Andrija, koji nas sad snima. Da. On je zapravo, on je otac naših vizualnih košuljica, naših pjesama, tako da, Ado, moj brate, u Kristu, on je light motiv svega, vidiš da... ne može. On je isto veliko dite. On kad umre za jedno 100 godina, on će umriti kod dite. I to je najveći uspjeh. To je to. I zato se o meni sviđa. A 10, koliko smo ti ja razlike? 10 godina, mislim, 11. 10, eto ti viš. A jedan od 3 najbolja prijatelja. Ma mi smo svi ovdje vršnjaci, svi smo dica. On je bro. I da se vratim. I meni je Marko, tad mi smo se sili smo na piće, on govorio dobro, ako kreneš u ovo ozbiljno, budi svjestan, neka vrata će ti se otvoriti, budi svjestan da će ti biti vrata koja će ti se zalupiti ispred nosa. Ti govori na ono, šta ima veze kao?
Pa to je ono, komobojci, komopanci, to ti je ko ono, znaš, budi svjestan ako ćeš se baviti boksom, da ćeš primiti nekad udarac. Normalno da ćeš primiti udarac. Pa to je Kristova logika, on je to jasno rekao u Bibliji, tako da nemamo mi tu šta sad očekivati da će nama sve biti otvoreno, lepršavo. Ako ideš tim putem, sinko, očekuj dramu i to je tako. Tako da ono, naravno, tu tako sad naš element hrabrosti, naravno, bugojansku skupinu, znaš, pa tu je bila priča, kaže, ti shvaćaš, to su teroristi, ja govorim, teroristi, za mene nisu teroristi, ja govorim, to su za mene hrvatski branitelji prije hrvatskih branitelja, ja govorim. Da, točno. Teroristi će biti za one koji glorificiraju izvršitelje operacije Mostar, odnosno Široki Brijeg i likvidaciju fratara, za njih će ovi biti uvijek teroristi. Za mene će biti apsolutni heroji, junaci i tako ih vrednujem i tako vredne svakog hrvatskog ratnika kroz povijest. Bez obzira koju odoru na sebi imao hrvatski, onaj ko se borio za Hrvatsku je hrvatski branitelj, točka. Da, nema dalje. Mi smo imali, ja sam imala kao gosta Darija i Veneru Kordić u podcastu i onda su mi ljudi rekli, ajme, to ti je dosta hrabro, to ti može u životu zatvori puno vrata. Ja govorim, nema veze, ja ću kroz prozor izaći. I onda su mi rekli, ali znaš ti da je on ratni zločinac? Ja govorim, nisam znala. Kako vi znate, ste bili tamo? Pa nismo bili, ali svi kažu. Ja kažem, ko su svi? I to je stvar, na svijetu ćeš, malo ljudi ima priliku poznat čovjeka kao što je Dario Kordić. Tako, ali s njima, pa to ja sam ima prilike ga jednom samo susresti i ono koliko vidim da je nadahnut, čovjek prekrasan, odmah na prvi susret. Međutim, vratit ću se na ovo sa ekipom koja tako olako se razbacuje sa terminima, s njima ne možeš, ja sam se to naučio, ne možeš argumentirano. Dakle, njima možeš faktografiju iznijeti to kao ja, moj kolega u sred Beograda, kad sam išao baš sa predstavom Ženici prije par godina, on je sam mene izazvao, ja skužim nakon 15 minuta da je on srpska verzija mene. Ali mi zavolili se mi odmah. I sad on hoće priču neku, znaš, sa mnom o tome, o prošlosti. To ja govorim, gledaj, ako nećeš na razini, ako ćeš na razini emocije, ja odmah idem. Gasim program. Ne zanima me, emocije me ne zanimaju. Kuknjava, plač me ne zanima. Hoćeš faktograf? Ajde. Meni mobitel stenje, mobitel jedva, ja mogu u WhatsApp ući, traje 5 minuti, on drče jedan, koliko ja unutra, meni zatrpan. Ja sam ima od onih brijunskih transkripata u PDF-u, izvatke, pa sve depeše od SAO Krajine kako su pozivali vlastiti naroda Bižeća, dakle oni, i milijun takvih stvari, od Igora Vukića, materijali, sve ovo što je istraživač Jasenovcu i to. Ja sve to tu. I on mene, ja sam ga udavio 2 sata. Nisam da zucnut. Ja govorim, nećeš, jer opet ideš na emociju. Mene to ne zanima. Kaže, odakle tebi ovo? Ja govorim, zato što sam htio doći do ovoga. I sada ja tebe pitam, post festum, jel tebi, hoćeš promijeniti mišljenja nakon ovoga? Eno ga traži domovnicu. Pa to nećeš promijeniti, zašto? Zato što si navika si, razumiš, i lakše je se viktimizirati, razumiš, i ne treba nigdje, ali i gdje treba i gdje ne treba, uvjetno rečeno. Točno. Ja govorim, ne možeš mi to, znaš, razgovaramo isključivo na razini faktografije i ajmo samo ispravno vrednovati sve. Ništa drugo ne traže, nego pošteni sud u svemu. Da, i nije, naravno, razgovor. A ne, kad ona ovako, kada dobar si, govori meni da sam dobar. Ja govorim, dobar sam, dobar je Bog koji me stvorio, ja govorim, ja sam ti rekao odmah. I tako treba jednostavno hrabro i smiono, zašto? Pa ako ćemo mi neprestano celofanirati nešto i uvijat, istina će s vremenom, to će se samo rastočiti, šta ćeš ostaviti, ne znam, sutra moj unuk. Da. Ako ja budem sad nešto blaga tu, do njega će doći to je kao ona priča. Pošalji jednu priču bilo kao trač, bilo kao istinu, čim je prva osoba koja govoriš ne čuje u potpunosti, malo izmijeni, ona izmijenjena dođe do drugoga, ova izmijeni, još malo izmijeni, treći do 15 osoba dobije sasvim drugu priču. I milijun puta se pokazali. Sad zamisli kako je sa nekakvom tekovinom, nekom istinom koju trebaš povijesnom, na kojoj je izgrađena naša stvarnost, kad trebaš dati u baštinu dalje. Pa ako ne kažeš striktno, nedvosmisleno, koncizno, točno kako ona jest, gotovo, izgubit ćeš je. Pa moji praunuci neće imat. Ništa za uvatit se. Ništa. To je to. Zato treba biti, kaže, hrabar, to zatvorit će se vrata kroz prozor. Ovo je genijalno, kroz prozor ću izaći. Apsolutno. Ako nema prozora, onda možda i ne treba ni izaći tu. Jel' tako? Mene zanima ova tvoja svjedočanstva. Ti si jako puno svjedočio onim pitanjima koja, recimo, sigurno u glumačkom svijetu nailaze na nekakav podsmijeh i to o predbračnoj čistoći, o puno toga si zapravo se jako otvorio, čak i o stvarima gdje se ljudi ne otvaraju jer su jako intimna i šta zapravo predstavljaju neke naše
ljudske rane. Koliko ti je teško bilo to? I odnosno, jesi li osjetio taj podsmijeh? Koliko te gospodin kroz ta svjedočanstva, pa i paralelni podsmijeh, izrugivanje, oblikovao na način da je istina jedina koja treba biti smjerokaz, odnosno način života u biti? Pa dobro, ja sam to doživio kao jednu vrstu, malo će to biti prestrogo i možda čak preružno kao vraćanje duga gospodinu, nego neke zahvale gospodinu na svemu, da posvjedočim zapravo. Ja nisam došao nekakav kao moralistički cenzor koji bi sad trebao ljudima reći ne valja ti način takav života, sad ti si loš jer si ni slučajno. Dakle, svi mi imamo neki svoj put i dobro je nekad i kroz trnje proći da bi došao do gospodina. Zašto kažu zahvaljuj na grijesima u koje se opet potičeš ako te ti grijesi neprestano vode na molitvu. Tako znači, je. približavaju te Bogu. Doće trenutak kad će te Bog osloboditi toga. To je prepusti njemu. Tako cijela ta moja jedna mladost gdje sam se valjao tako u tom libu, jednostavno prvo nesvaćanje samog sebe, nesvaćanja okolnosti, ni okoline, niti ljudi, pa na koncu niti djevojaka, znači joj sam nesreći ja radio. Dakle, nema tu sad, žena je kriv si jednako. I u potpunosti jednako. Međutim, što je, možda neko to neće vrednovat na taj način. Ja sam u tom trenutku shvatio koje su to rane je prouzrokovalo u mom životu i osjetio sam, i pogotovo sad post-festum kad se retroaktivno osvrćem na neke te odnose i tako to, vidim kako sam ja ranjavao jednim nerednim pristupom, ranjavao i te djevojke. Tako da tu jednostavno nosim odgovornosti. Kad vidim koju je Bog milost napravio u mom životu, a nisam ga molio za to, da sam sadra kolina, nego jednostavno mi je se smilovao, iščupamo iz toga. Pa čovječe, ja neću govoriti o tome kako sam moralno superioran jer sam nula i ništa sam, ali ću govoriti o milosti, o njegovom milosrđu, o veličanstvenosti njegovog zahvata u mom životu, o tome ću govoriti. Koliko puta me na tim svjedočanstvima prije mislim, uvijek Katarina i ja kad bi išli zajedno negdje, mi bi se posvađali na pasija kola. Standardni rukopis. Onda smo skužili, nemoj padat na ovo to. Ali bi se dogodilo to da bi me, prije svjedočanstva ti nisi, onda mi šapće koji su moji svi padovi, sad trenutno koji su grijesi, koji su, znaš, ti si falš, ali ne zanima me, ja ću otići, ispričat ću šta je Bog napravio u mom životu, onda i kako se to zori danas u mom životu. I u mom odnosu sa mojom suprugom. Ja govorim, nećeš, to ću ispričati, da sam 100 puta, da sam sad čak gori. Ja ću ispričati šta je Bog napravio dobro. Točno, da. I to je poanta. Proslaviti ga to, reći mu veličanstvena etapa u mom životu što je on napravio. I to je poanta. Naravno da smo svakodnevno potrebe vraćanja i neprestano se moramo okretati prema izvoru svjetla. Ali normalno da tu bude... Ali ljudima je to, mislim, to ti je logično. Ljudima kad je neko isturen ili medijski, neko ko je glumac, pjevač i tako dalje, to svjedočanstvo ima jaču notu, jer htjeli mi ne htjeli, često ljude koji su u medijima, odnosno koji su dio javnog života, javne osobe doživljavamo kao neke koji su odvojeni od neke stvarnosti, od nekih problema koje u biti svakodnevni čovjek ima. Živa na nekim malim olimpima gore i to je glamuroznim. Ali to je totalno iskrivljena slika realnosti i onda ljudima to bude puno je autentičnije kad ti svjedočiš nego možda neka osoba koja može imati uvjetno rečeno i jače svjedočanstvo, ali nije isturena medijski, tako da to nosi sa sobom rizike i onda je to samo po sebi atraktivnije, ali ima i više plodova. Evo ti si dugo koliko godina u sretnom braku sa Katarinom. Da, evo i petero djece. Pa da, to je 7. godina. 7 ima značajnu ulogu i u Bibliji u svemu. Koliko te je promijenio brak? Prije nego očinstvo, koliko te taj savršeni savez di dvoje nesavršenih ljudi i njihov savršeni Bog idu u avanturu, je li tako doživljavaš to ili na neki drugi način? Slušaj sad ovo, dobro, ti se za 2 tjedna ženiš, pa moraš ovo dobro ucrpst. Pa normalno da te promijeni. Dakle, nedavno sam čuo svjedočanstvo, jedna moja prijateljica je rekla kao, nije funkcioniralo nešto sa njenim dečkom, različiti se, ali kao kaže ona, ja imam osjećaj, da ako ja baš se dam da ću nekako
dio mene će nest, pa ja govorim, wow, ja govorim, Šerloče, pa otkrio si tajne svemira, ja govorim, pa normalno da ćeš, pa normalno ako se voliš, ako se daješ za nekoga da moraš umirat na jednoj razini, moraš odumirati, jednostavno ne može, to je ono osnovni postulat ljubavi. Dakle, žrtva iz sebe, da je ljubav bez žrtve nije ljubav. Točno. To je pamflet, to je erotski pamflet, točka. I to mi možemo pričati o tome, uzeti moju sudbinu. Pa čitati lijepu pričicu. Pa, sjećam se toga, naš materka imala na glavi onaj čanjak veliki, pa onda moja sudbina. Da se vratim. Brak. Moraš, jednostavno to je tako, pa to znaju, evo, njegovi roditelji, čovječe, odgojili su ih, koliko su toga prošli, koliko su povjerenja u Boga dali, meni i supruzi su apsolutna inspiracija. Petar, Janita, Jurčević, moramo ih pozdraviti. Jurčevića se mi uvijek redovno vraćamo, imao supruga Jurčević, djevojački, tako da je, pa oni su i rod. Eto, ja sam rod s Anitom, tako kažu. Ona smo i mi rod... Svi su, neki su svi rod, dobro... Božji rod, ne, Božji rod, je. Iz istog smo duba, nebeskog. I sad šta je? I moraš, normalno da me promijenilo. Jednostavno, moraš shvatiti da kako je važno ovo što spominjali smo, dakle, znat zahvaliti. Znat zahvaliti, ljudi ne znaju primiti, danas i lijepu gestu, to sam ja shvatio, čovječe, ne znaju primiti lijepu gestu, a ovdje brak te zaista odgaja, drilate na jednoj toj razini da te se posveti, dakle, da ti Bog, kao da ti je rekao, slušaj, ne moraš mi okolo bavuljač činiti velika djela. Hoćeš u raj, evo, posveti se ovoj osobi. Posveti se njoj, budi dobar prema njoj, njeguje, nek ona raste, žrtvuj se za nju i imaš raj. Znaš kako je najkraća propovijed koju sam čuo ikad u životu? Je propovijed, imao sam malu propovijed velečasni Zlatko Sudac. Je došao ovako i rekao mi. Sjećaš li se, dragi brate, mirisa kruha i kolača koju bi ispekla tvoja mama? Ja govorim da. I prizivam, kad prizove, ja točno znam diza bi se, kako bi to prekrasno, taj stolnjak. Kaže on, sjećaš li se mirisa svježine svježe oprane postelje kada mama prostre? Ja govorim da. Pruži to svojoj djeci i živjet ćeš. Amen. Vidiš ti. Zato je, kažem, brak je sadržaj, jednostavno to je efekt ljevka. Od svega toga što bi ti ja se baviti heroizmima, mijenjanja svijeta, posveti se tu i preko te osobe, preko tog braka i te djece koja su ti samo posuđeni kapital, preko toga ideš u nebo. I mali veličanstvenije stvari. I zato, kaže, naravno da me mijenja. Zašto? Jer nisam bio u početku ni svjestan toga tako. Da, istina. Mi smo sad nešto tu svezali i sad nema nazad. Da. To često ljudi tako gledaju. Čak gledaju to kao neki grob, kao nema nazad. U biti zapravo brak nekako u svojoj naravi trebao biti uvijek gledanje naprijed. I postao sam hrabriji u braku. Točno. Ne bi trebalo imati drugog efekta ako je Bog u središtu. Ako je on onaj koji to... Eto, tako da ti je to odgovor na to pitanje. Postao sam hrabriji i nekako me to izmijenilo. Postao sam hrabriji, nekako i odgovorniji i naravno da čak i preko Katarine zaljubljeniji u svijet okolo. Jer nauči jednostavno, ta druga osoba nauči te gledati. Posuditi oči. Posuditi naučite na neke stvari ispravnije gledati. Da. I ja sam tako malo jači, temperamentniji, ona je tu malo krotkija i onda se te razlike tu ljube međusobno, da ona mene zaustavi, nemoj, ovnu, pa nemoj kroz zid, ovnu, zabolit će te glava, neš ga razbit. Polako, gledaj kako sad to možeš lijepo, znaš, da ti objasni. Tako funkcionira ili obrnuto, tako ona u nekim dilemama i sve to, pa znaš. Pa treba malo više hrabrosti, one isturenosti. Riži kate, idemo. Idemo to napravi to. Tako napraviš korak i vidiš kako je super. Ma dobro, uvijek su u igri s njim. Je li molite zajedno? Je li vam taj molitveni život, mislim, kao čitava obitelj, ljudi često to znaju propuštati kao željeli bi, ali uvijek nešto kao treba sad... Jel imate baš neki molitveni raspored, odnosno ritam? Imamo, zna se dogoditi nekad da, ovisno ako sam na putu ili ovisno ako su, kakve su, nam neko bio doma pa sve to navečer sad, onda uvijek se pomolimo kratko s djecom, navečer sigurno, ali često molimo krunicu i shvatili smo to jako dobro. Mislim, roditelji mladi koji imate malenu djecu, dakle, izvrsno za uspavati. Dakle, mi smo napravili cijeli mali obred od toga. Dakle, imamo poseban bijeli stolnjak samo za molitvu, to prostremo, stavimo Sveto pismo, imamo krunice, podijelimo svakom od nas i ako oni s njima samo malo vrte tu pa nešto promeću, ali mole, znaju sve molit.
izazive i sve, i onda Stipe upali veliku svijeću, Marija Faustina u malonu lučicu za tamjan. I, dakle, svaki ima svoje šta napravi. I onda kad krenemo moliti, već druga desetica se izvrnu i odlično. Super, dakle, i mi nastavimo, izmolimo do kraja i prenesemo ih u kraj, dakle, predivno. Imali smo obiteljsku molitvu, a oni su zaspali. Da. Savršeno. Da. Onome koji, kako kaže, Bog daje u snu svojim voljenima. Meni je to super, ti si pripremio za ove ministrante, sad će župnici u Splitu odmah tražiti. Regrutacije. Ima ministranata žive vage, kod mene dođite. Dođite, sve već osposobljeno. Jedno pitanje na kraju, isto ti si jako aktivan i u Hodu za život i vrlo nedvoznačno propagiraš kulturu života, što je, rekla bih, najžešće trenutno pitanje, valjda se sve okomilo na taj život na nerođene. Je li ti taj angažman koji je uvijek jasan u tom smislu, je li ti on konkretno donio probleme? Pa nije u toliko nikakve probleme, jer znam samo super kada bi su bile neke situacije druge, nevezano za to, kad bi indeks pisao o meni, onda znam da bi, ili neka druga mojih naziva, iako ne volim to reći ljevičarsko, to su i već reakumulirani termini, nemaju danas isto to značenje, pa kad bi pisali o meni, pa bi ono na kraju, znam da je neko negdje napisao i to je bilo predivno. Kaže, išao sam, pivale su se, bio nekakav koncert u MKC-u, ja sam bio predsjednik upravnog vijeća Multimedijalnog kulturnog centra, iza leđa je cijeli događaj mi napravljen i uopće prošao jednu proceduru koju treba proći. Ja sam došao tamo i rekao sam, slušajte, pivajte od Jakova Gotovca, napravili ste mudro, HC Gotovac, kao partizanske pjesme, ok, pjevajte to, ali bude li ikakvih veličanja, bilo kakvih izama i kulta ličnosti, ja govorim, ja ću promptno i pravno reagirati. Sad, novinar je pita, neću reći koji, mogu li to ponoviti? Ja sam rekao, ne mogu jer si sve čuo, bio si kraj mene kad se zgora pa napiši. Uglavnom, negdje je izašlo, kako oni međusobno preuzimaju te vijesti, negdje je pisalo Pere Eranović, katolički radikal, simpatizer HDZ-a i jurišnik Željke Markić. Ja čitam, ja govorim, pa ni sam ne bi bolje smislio. A onda je moja najava patetična. Mislim, sad kad zezamo se do kraja, mada ja stvarno nisam, kažem, ni bija i to je evidentno. Pa to je uvjerenje, tako? Nema to veze s nikim drugim. To su gluposti, ljudima lipiti etikete i šta je sad postiga s tim. Ok, pročita je to ogroman broj ljudi i naravno da je neko možda steka odmah nekakvu predodžbu o meni. Sad kako, jer ljudi dišu ispravno, je li dišu ispravno, ili dišu cijelim tijelom ili dišu samo sa pola prsi, o tome ovisi kako će oni zapravo interpretirati, što će napraviti s tom informacijom u meni. Hoće li mi odmah zalupiti vrata, pa me odsjeći života, ili će, jer mi katolici često radimo, to sam vidio, ja govorim, to je loše, ljudi moji. Odmah ga, nemoj ga blizu sebe, jer on ti nije, idi čovječe do njega. Baš njemu ajde. Možda je jedino dobro što će u životu iskreno Krista vidjeti kroz tebe. To je evanđelje, budi kako je, ti ćeš me sad reći, mozak mi je blokan, nisam šao popio kavu. Kaže, svjedoči Krista dijelima, pa ako treba i riječima. Da, baš u nuždi, da. Ako baš treba i riječima. Pa idi tamo, čovječe, baš tamo idi ko ti i takvih. Sad šta je, ti hoće li na konto tih članaka steći takvu sliku mene da će mi zatvoriti vrata? A šteta, nisam, baš sam dobar čovječe, pa upoznajte me. Dajte mi priliku. Pa nisam baš ja sad takav klerofašist kao šta vi mislite da ja jesam. Da, etikete su moćna stvar. Puno puta su te etikete zapravo blagoslov, jer te na neki način dovedu ti one ljude koji ti trebaju doći. Tako je. I napravi selekciju. Tako da uopće nije problem kad zalijepe. U ostalom, Krist je imao sve etikete koje mu nisu pripadale, tako da... Tako da je u tome pisalo baš negdje tako je nešto je izašlo bilo u tom portalu koji nosi ime po onoj knjižici u kojoj se opisuju ocjene na faksu. Pisalo je tamo, između ostalog, pozivao je i na Hod za život. Kao, to je usputno. Da, to ti je podiglo klerofašizam. Nemojte samo zaboraviti da je i to imao. Jesam kao, ajme, meni prekrasno. I hvala ti na tome, zato što Hod za život, to se baš vidi da to tebi nije gaža, da to nije poslovni angažman, nego kad ti to vodiš, to je doista iz uvjerenja i to sad su me opet zvali, ja govorim, ma nije meni problem, Popović
se svaki put na binu, ali dajte još nekoga drugoga, ispašće da sam ja imao ekskluzivno pravo bivanja na toj pozornici, daj još nekoga da nije, ja ću svakako biti tamo. I pa to, dobro, ali evo. Pa neka, i volio bi kad bi ljudi bili tu malo kao, u čemu hrabrost će zaštita života, mislim, ne znam uopće zbog čega mi pričamo o nekoj hrabrosti tu ili, pa eto ti budi hrvatski branitelj. Da, točno. A evo ti ovo ti je Trpinjska cesta. Točno, sad branite živote. Da, branite živote. To je isto koji ono. Apsolutno isti boj, isti neprijatelj, ista meta, isto odstojanje. Isto, samo druge odore. Da, drugi tenkovi. Eto, to je to. Da. Pere, evo, za kraj, mi imamo običaj molice na početku, ali možeš ti na kraju samo zahvaliti našem Duhu Svetom što je tako dobro premrežio naše misli. Tebi hvala što si došao. Jako lijepo što postojiš i lijepo što dijelimo isto vrijeme, isti prostor. Ja često razmišljam o tome kako puno ljudi, velikih ljudi, nisu živjeli u mom vremenu. I onda, evo, kako smo spomenuli Marka Babića i sve te ljude, ohrabrujuće je to od Boga kad nam stavi neke ljude koji nam u mnogo čemu mogu biti uzor, one koji su u mnogo čemu mi težimo uspjeli, i hvala ti što je tvoj život stvarno, ono što sam na početku rekla, svjedočanstvo radosne vijesti. To bi svi kršćani trebali biti, ali evo, ne polazi svima za rukom. Hvala Bogu što je tebi pošlo i evo, možemo na kraju samo zahvalnu molitvu. Hvala tebi na pozivu i veliki pozdrav svima i Božji blagoslov onima koji gledaju ove podcaste i koji će ovo gledati. Evo, neka bude to nama na korist i na spasanje, a našem Gospodinu na hvalu i slavu za sve milosti kojima nas obasipa svakodnevno. I evo, Duhu Svetom zahvala što je natopio ovaj razgovor, što ga je vodio, i evo, i neka u njemu otpočine i svaki gledatelj koji će se susresti s ovim našim uratkom po Kristu Gospodinu našemu. Amen, 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 aleluja. Evo, i za kraj, Pater Ike ti šalje njegove propovjedi. On je se toliko borio da ova knjiga ne izađe, jer kao, ma šta će, objavljivamo, a knjiga je izvrsna. Moja je slika, ja sam jednom ima tu, i to je za mene, to je za mene slika onoga šta mi jesmo. Jedna od najveličanstvenijih slika u povijesti hrvatske fotografije. On na ulazu u crkvu, branitelji iza, Sveti Mihael ispred. I on stoji ispred branitelja i ne da tada jurišnicima sistema toga, ne da čovječe na branitelje. Pastir, i tako ja zamišljam svakog svećenika. Da, i ja. Ikina hrabrost i njegova odvažnost da ostane Kristov meni uvijek onako hrabri. Tako da je tu knjiga. Od njega, od mene je Gospa Fatimska i djeca. A ja sam mislio da su samo tu ukrasići, ali ovo je poklon za mene. To je blagoslovljeno. Obišlo je sve, obišlo je i svetu zemlju i došlo iz Portugala, pa evo, tvojoj dječici, majka zaštitnica, pozdravi Katu, ljubi dječicu. Ocu Iki, hvala tebi, evo, i hvala na poklonima i na pozivu, evo, što smo mogli pričati ovoga. Hvala Bogu, evo, na providnosti. Stvarno je bilo lijepo, bar meni, evo, ja uvijek u množini, to je to. Hvala ti, Pere, i našim gledateljima lijep pozdrav i vidimo se u idućem podcastu. Hvala što nas pratite.